इकाई खुंजरी ngasi tongan tongan ba political parties na Delhi da press conference to ai gi yum Delhi da ni ai room ma da le daga ai opinion phong ko mi oi ni kana gumi ma gi problem le daga di awa ba le daga di ha be ro ke su kai ai RJSP gi national general secretary amadi regular journalism amadi youtuber amani socio political activist critics amadi critical issues singa criticize to mitironda meitei haise asamna reserve to gunate meitei manipurna reserve to gunate bangladesh na meitei ki reserve to gunate bang myanmar na meitei ki dam ko reserve to gunate patenship no gunate trademark no gunate ai meitei ni meitei ki dam to wa hai ni tunai lakhipur imphal kakching thawal thinung gai ai ki bongda le ji tinthok tinthok hai bisi yanglen saru yaudaba adigumba tin makhala mani ai ningasi hajen ngise Mr. Narendra Modi BJP की मेंबर RSS की मेंबर अमदी भारत की प्राइम मिनिस्टर वर्किंग एज बीजेपी RSS एग्जीक्यूटिव महागना पार्लियामेंट की स्पेशल सेशन को है 16, 17 and 18 मरमदी वुमेन रिजर्वेशन बिल ai ngasai gi khon se soft oiramani khon se soft oi bya ai gi sak se taseng na makini ai se berani ai gi sak se kana na su ai gi si kak che uraga mi na pa masi mi se totally one of the fuck up men na na dumai na khali ai gi let me come to my own way and my own nature ai sa gi character to la ke ai kana gi su makha da lai banati kana gi su thum sing cha banate inthrop su nate wai khu su nate Mr. Narendra Modi na Delhi da 16, 17 and 18 special session ka hai kauriba sida special women reservation 33% reservation and 33% reservation is already parliament passed to kiba bill mani 106 constitutional amendment bill gi matung inna constitution gi matung inna parliamenta Narendra Modi na kauriba special session se delimitation tawba pame opposition singna oppose tawre Mr. Stalin Tamil Nadu ki chief minister Mr. Kharge Congress ki chief have the president amadi myself Izam Rajan general secretary RJSP notice in charge we oppose the bill we have consulted I'm an executive and responsible person akogi notice ki Manipur ki mina dikhang Assam ki mi singna akogi tin kang singna khang da ya ne so they didn't know me anyway aina haning se wa phun che aduna te hojik lakadoriba bill asida Mr. Narendra Modi na pami se hojik lariba MP Lok Sabha ki 543 asigi mathakta Hindi belta cow belta
273 extra women reservation bill gi mingda hindi ngangba mafam sinda BJP na control to wa mafam sinda 207 MP Lok Sabha ki posa kasi gadhan laga makoina lifetime dominate to hai adu gatargadi Assam da ngasi gi nimita 14 Lok Sabha MP lei hayeng moina to honingi se 21 Assam da 21 MP lak da karigumba problem ma aingon da lekte aingon da objection su lekte ai Delhi gi voter ni Delhi da 7 hujik MP Lok Sabha seat lei hujik 21 ohin ngini hai we do not have any problem even though myself can become a MP from Delhi if I'm eligible I eligible ho ta di Assam dagi Lakhipu dagi MP ho biya matam mamata but the problem is Mr. Narendra Modi amati BJP ki intention si amna land intention 806 MP ho rani MP si mostly ngakpi ni ko excuse me mostly Assam natana no distant state ki karim phaba masida provision lekte Hindi ngangba state Madhya Pradesh Uttar Pradesh Delhi Haryana Bihar UP da already 80 seat ni let's say 80 MP ki seat ni plus assembly da 400 seat ni Assam da 126 Manipur da only 60 Manipur da MP let's say 1 2 only 2 Assam da let's say only 14 so Manipur da di as MP ki seat se handle lo even though Tamil Nadu is but makoina pami intention da do mas fajana khangadabni mas ai Hindu ni na Hindu is not our problem Muslim is not our problem the problem is the intention na the problem je akoi gi BJP na maiti singa instigate toy Muslim ase koi gi problem ni Muslim ase koi gi yek na bane asing ba maiti gi yek na se Hindu Bengali Hindu Bihari Hindi speaking people they are obstructing us they are suppressing the Meitei they are crushing the Meitei Muslim na kaya the Meitei that disturb the Meitei the Muslim never disturb to the Meitei Meitei Muslim lay Meitei Pangal lay they are hard brother makoy na koy gi dongte yam na torme Manipur Alimuddin lay ngada Manipur University pare rims program Assam da Khairuddin Chowdhury lay ngada Manipur Sahitya Parishad se asuk wangam me Kutubuddin Ahmed moy gi matam da Meitei se asuk wangam me Meitei macha thok phangam me mana kay tungwe khalam de Meitei Hindu Meitei Muslim hello nakok tuga Arumbapur Hijam Rajen na koy gi yek na banate Marup ni Marup tong to Marup ki dipi Tintrok tumbiro Waiku Sinthabino Marup amadi Waiku haide haiminte kande Marup amadi Waiku Marup nate aigidi Meitei lon ngang ba panama Assam da liba panama India da liba panama Marup ngakani adugo Waiku amadi Tintrok di aigi yekna bane Meitei Pangan Meitei Hindu Meitei Sanamahi Meitei Muslim loi panama Marup ngakani aigi tata thanaba yadaba nanga iga tata thanaba yadaba mari ngakani yeknaba tamgano yeknaba tambino nakoina tawrido nacha nasu adu afaba lambida jalhanba nate thagachari Tintrok amadi Waiku